Abraham, you might tell us something, eh? Wabona Batsonga Machangani, they all know the little bit that they heard from me. Vashtivaku, Wabona Mfalwi, he is the greatest Xitsonga rapper ever born. With just the little bit less wrong as to I mean. That's why vatarengeta matimba hinkwawo ku ni jeketela va ni pfalela ku ni nga twali mara leswi nga ta ku byela xona i ku sweswi a ka ha ri na loyi nga ta pfala ene a ka ha ri na loyi nga ta yima mahlweni a sirhelela a ku mfana loyi a nga twiwi hi ku sweswi tindlela se ti yo pfuleka ni fanekele ni twiwa. That's why mi ta va vona na vo Gospel Cylinder luya wa ku yi sungule ku ba hit a ri na 45 years u ta va vona va sungula ku khipha ti-true colors ta vona ku ri khale na khale a va fila njhani hi mehe hikuva va nga ta swi humesa sweswi because va swi vona ku ri no man, this boy if he can be given a chance he is gone. Se man ri ka n'we valandzeri va rap mi nga vileli zayi se i koho swi nge endleki xi ta tlupuka xa ku tlupuka ene a ku na loyi a nga ta mbonya ta ku twa ku nandzika mi ta twa ku bava. Xewani vamakwerhu, loko ku ri kumba hi wufinengele hinkwerhu ka hina hikokwalaho tilunghiseleni nkarhi wa ha pfumela leswaku loko mivumbi a ku tsundzuka u nga karhati vanhu. Joyina Vakhandle Group namuntlha laha u swi tivaka leswaku u lunghisela vandyangu lava nga ta va kona loko siku ri fikile. Vakhandle Group hi vandyangu lava hi tshembisaka ku va kona minkarhi hinkwayo. Hi pfuna hi mali yo sukela ka 5,000 rand, tihunyi, baki yo pfuna vandyangu, vamana na vupfuna, tende na switulu, xibazana xo landza mufi na swin'wana swo tala. Yingisa u nga heti nkarhi, tihlanganisa na Vakhandle Group eka website leyi www.vakhandlegroup.co.za kumbe u rhumela WhatsApp ka 064 755 5674 xikan'we no tihlanganisa na coordinator ya muganga wa ka n'wina. Vakhandle Group, we are family. Ahe, imai baba jaru kula imbacha danuna jete. Oh, yimanimi amukela ka day channel that matters. The channel that matters the most. Ako hambo kwata yai kwalava ulavi idasuku bro jawen yimanimi amukela ka the only channel that matters to watch. Andla ku vulavula ngopfu hi swo tala ne. Number 1 na ka vulavula hi Zyle shooting Gospel Cylinder. So Zyle lava nga n'wi tivaki i mani. Zyle is a self-proclaimed rapper. Titana ku rapper. When I listen to him I don't think he's a rapper. He's just like an ambitious human being who wants to be an artist, and I can also do that na mimi. Mara yanga fana mimi ku yanga Joey wawa. So inchin xi nga dumisa Rhyme. Firstly he worked with Kenaz ka ngoma yin'wana ya Munwame. Yeah, so that song was kind of popular. That's number 1. Number 2, when Mtimbani introduced that song rap battle, everyone was scared, but Rhyme was like, this is an opportunity to be famous. So Rhyme jumped into it. And then Rhyme knew Zari knew he was going to lose that thing. Look, Kruger National Park, so Rhyme asked ya ku losing ka swilo leswi, mara it's a good promotion. That is why look what Cheka is capitalizing so well. That's on, right? So you move on. Look what the video you can't even hear his lyrics because I think he was suffocated and too excited. It's that mic, mabo. So number 2. So kuna miza one of our Gospel Cylinder inkambi ya kurhandza ka xikwembu ku endlekile awi. So Gospel Cylinder is not like a gospel singer per se. I munhu wa ku tlumbela xin'wana na xin'wana lexi taka enhlokweni wa yena wa yimbelela. Loko u ta hi afro pop wa yimbelela, loko u ta hi swiyiniyini wa yimbelela. So a hi munhu luwa u nga n'wi classify ku yimbelela yini. I fike a comment a ku mata ni le ri chindzela ndhawu yin'wana le dan'wini ni vona vanhu lava ka mati and ni sure ku va vhotele ANC. Nto ka ni nga va shoti ku ni nga tenga. So ya mahlweni loko ku le ri chindzela ni le khwatini so you can see this is a river. It's an overflowing river. Hambileswi hi vona kahle va yi vona liya ni chava ku humesa vanhu lavaya. Yes, so if you can comment ku leswi swi unfair a swi tshamisekanga leswi. I mani a nga juda mfalo loyi wa vona
I mani a nga juda mfana loyi gospel loyi a ehleketela Promet. Number one, gospel cylinder was just joking. Loko munhu a ti bela ti-jokes va pfumeleriwa ku ba ti-jokes, and o ti endlela ti-jokes ta yena hi ku rhandza ka yena, and he thought ku ri loko a endla ti-jokes na Zala he will understand. But the very same joke a yi nga ta endliwa yi endleriwa mani, yi endleriwa Kenise, a yi nga ta endleriwa yi endleriwa Sign Free, a ta vula mavoko you have done well, keep doing the most. So but because he knows you will never need a favor from Zal, that's why he did that. That's why Zal calls gospel cylinder ku ri he's an upcoming artist at the age of 44. So he became a superstar at the age of 45 when he a nga ba ku rhandza ka Xikwembu ku endlekile. And after ku rhandza ka Xikwembu ku endlekile, he never released any hit. That is the only song that a tlumbele hi yona hi tivaka ya gospel cylinder. Hambi mo kwata wa lava wu lavi i ta ku bo un'wana i ta ni vulavula ni karhi ni tsipini i mhaka ya ku ni tlunya hi dyambu. So ya mahlweni ku yisa mahlweni ka mhaka gospel cylinder also worked in very great platforms like in gospel in joyous celebrations, worked with Mr. Bowen in his scene, so worked with Themba Nyanti, so he has worked with some of the great superstars. So sometimes sometimes you have a joke mariva a bad joke, so that was a bad joke from gospel cylinder. But also it shows some divisions leti nga ko Bushbuckridge ku loko vo vona n'wana ka humelela nyana va lava ku javoxa va lava ku jana van'wanyana kumbe lava fanelaka va humelela lava va swi vona swa okay va ta need ti-favors from them. A nge yi endli joke liya ka Kenise because Kenise host events, it might need to be booked by Kenise. A nge yi endli joke liya ka Promet a ku nani swi unfair leswi a famba a dyondzisiwa mfana loyiwa loyi a nga n'wi juta na n'wi sola ni blame loyi a nga n'wi juta a nga ta swi vula leswi leswiya loko a ku ri Promet, because Promet i hosta ti-events. Yisa wa tiko na Sergeant Digidani va humese risimu ra ku va ri va n'wi fele mona a na lava ku ma fela soap va n'wi fele mona. Risimu leriya ri hlamusela ku va n'wi fele mona jaha ra ku xonga ku tekiweni ka yena nhwenya leswi ku nga ringaringarika, ti-lyrics ta fana, content ya fana, direction the little bit difference of instrument mara tinsimu ta fana. What would have happened loyi a nga rhanga release risimu leriya i Sergeant Digidani, ivi Yisa wa tiko a ya ri humesa a ri na Blackman. Blackman i miza n'wana a ba tinghoma tin'wana ta ku tarhila tintombi tarhila tlhentlhen tarhila tintombi hi n'wina. I munhu un'wana wa ku rhandza ku tlangisa nyonga ngopfu, so leswi a specialize hi swo kala ka ye a dumile a ambala ma-overall ni n'wi tiva kahle Blackman a no chansa. So fanele ku va ku ri na nyimpinyana yo karhi yo fana ya Makhadzi na King Monada, mara hi ta ku yini hi tshamela ku la South Africa. I think it's a minor issue they should have fixed. So n'wana na n'wana va decide ku va teka risimu leriya, I think laha ku yimbelela Sergeant Digidani va ri mani lweyi Yisa wa tiko i ya lava Blackman ku a ta yimbelela. For me swi kombisa vubari, swi kombisa vutlunya, swi kombisa lack of leadership, swi kombisa ku a va twani va zela tinqambi ta le Bushbuckridge i titsongo ku va nga ze va lwa hi risimu ra ku va nge endli hambi hi 500 rand vambirhi ka vona like. And these people va na vanhu lava va nga common evuton'wini bya why va nga vitananga vona. So the level of stupidity is too high, the level of understanding is too low. Jaimito hi mina, mai baba hi mina, jaha ro kula hi mpaca hi mina, danuna xitipo lava wu lavi ta ku ba